le bana le seabe ba itlamile go ba rotloetsa ka go ba tlhatlhelela ka dikitso, ditlankana ga mmogo le tsotlhe tse di tlhokagalang gore ba kgone go rekisa kwa ntle ga lefatshe leno. Go simolola ka January go tla go tsena gompieno re setse re pegile dikgomo tse 288 tse di yang ko EU go tswa mo kgaolong ya rona. Go na le ditsela tse e leng gore o tshwanetse gore o di hiteletse gore o kgone go nna mo tsa karolo mo kganye. Re na le dikgomo tsotlhe tona mo kgaolong ya rona di ka nna 77,000. Me ala ke supe gore itse le go tsosolosa difamara ka gore segolo yang ntse le bona ba ipetse selo sa gore thimena ba bua ka yone gore ba lebaganye le gore ba tsosolose molemi o ko tlase go motisa mo thuong ya commercial kana ya ha godimo ke sengwe se e leng gore ke lemogela gore se tle gore berekela mo shong ya ka ntse eme. Ditshupo di tshwaneletse go tlhalosiwa fa di gokaganya batho ga mmogo le go aga mowa wa go ipelahatsa. Se ke se ratileng thata ke gore bagobi ba botlana thata sone se se ntumeditseng gore a ke lebelela hela bopharo jane ga ke a re ba tshotse ka maleke mme hela motho wa no wa go lala o tshidile ko malapeng gompieno. Bo le hatshe leno le rekisa nama kwa mafatsheng a Europa go na le seabe se se tona mo go tlatseng sekgwama sa puso mme bile lefatshe leno le boe le busetse serodumo sa go nna morekisi mogolo wa nama ya kgomo le nna mo tshiamelong ya go rekisa le kwa mafatsheng a Asia kwa go setseng go bonwe mmaraka teng. Neo Modungwa, Botswana Television, Tshane. Banana kwa Molepolole ba rotloeditswe go nna seopo sengwe mo go lwantsheng dikgang tsa kgokgontsho ya bong. Morago ga go gapa korone ya bommalepontsha bommabontle jwa kweneng go nna Miss Molepolole mme o ratile tshenyego yo dingwaga tse di 21 o tlhaletse fa sa tse kgaisano eo e le go supa bontle fela mokwanya motho a gata ga toga mme a re e tla mo thusa hela thata go hukeletsa maele boeletsi le kunkuru go lwantsha jalo kgokgontsho ya bong e apeiseng lehatshe leno kobo ka letshoba. Jessica Pilane o na le ko Ntla ya go golela pele ga kgokgontsho mo lefatsheng leno tsatsi le letsatsi go nna le dipego tsa dikgang tseo setšhaba se go tloa go tisa maiteko a go e lwantsha mme Mmabontle ke nngwe ya maakanya go amogana maele. Mmabontle wa Mr le Miss Molepolole o tla anamisa dithuto se ka dipuisano go rala dikolo tsa Molepolole. Kgang ya Mmang e le go tsibusa le go rotloetsa banana go ema kgatlhano le kgokgontsho ya bong. My aim is to educate. Re itse ka fa kgokgontsho ya bong ya motho ka teng mme ke le mofenyi ke ikaelela go ruta banana ka masula otlhe a kgokgontsho. Ke ikaelela gape go tshwaragana le makalana a farologaneng gore maiteko a rona go nyelesa kgokgontsho a atlege. To reduce it in our societies. It makes us happy le bana re bona banana ba bangwe le bone ba kgategela dilo tse le rona ra di kgategela ibong go lwantsha gender based violence. Banana ba le ba concerned ka Molepolole ka motse wa Molepolole, not just Molepolole on its own, including Botswana. It's such an amazing thing to see young people doing that. Go lebilwe mo bananeng go boloka tšhaba ya lefatshe leno ka jaana bana le bokgoni jwa go gakololana go fetola le go bopa maitshwaro a balekane ba bone. Ga ba bua e le banana ba bua le banana ba bangwe ba ka tlhaloganya se ga botoka gona go le gore go tle motho a le mogolwane jaaka nna ya mahapele ga bone a bua le bone jalo ke re bongwana ke ba emelele ba itse goreng re teng go ba khothatsa re teng go ba rotloetsa re teng sepe se ba se tlhokang re tla le ka botshotle gore re bone goreng re nna re le monokeng ya bone. Innocent Situmo yo gapile maemo a borre o tla tshwaragana le o ratile tshenyego mo go ga semoletsa wa konokono o ka thusang go fedisa bothata jo. Jessica Pilane, BTV-NEWS, Molepolole. Tona ya lephata la dikgaolo le tsangwao re ke Tlalefile Motshegwa o gateletse botlhokwa jwa tshwaragano ya puso le mohama o ikemetseng
ka jana go tsamaisana le maitlamo a puso a go tokatsa dikago mo fatsheng leno. Tona Motshego o kgoletse sekolo sa Regent Hill International School go aga ntlo le halahala e na le ditirelo tsa maranyane a maemo a go godimo a tla sologela molemo sekolo ka go tokatsa dithuto le gone go akolwa ke setšhaba ka kakaretso. O boletse fa go agiwa ga ntlo le halahala eo e le bokao jwa gore dikolo tse di ikemetseng di tsweletse ka go tshwaraganela tlhabololo ya matshelo a batho le puso nka go lebilwe jalo le yone ya dikago. This is a shining example of complementary development, where private sector effort lies in the burden on public resources, and together we improve the lives of Botswana. And this augurs well with this Second Republic, where we say we anchor this Second Republic on a developmental state. And the notion of developmental state says, when we talk about development, it must involve the very same people we seek to develop. And that we must not just talk about development with reference to infrastructure, hospitals, schools, and so forth. As we inaugurate this hall, while it is a splendid structure of bricks and steel, concrete, paint, what is even more important is that it is a symbol. It is a symbol of the growth of our students, of possibility, of unity and collaboration. It is a canvas upon which countless memories will be painted. Voices full of promise, performances that stir hearts, as we have been enjoying today. But this hall is not only built for the occupants of this campus. It is built for members of the Block 9 community and surrounding communities in our locality. Go tswang kwa lephateng la botsogo ya re ba mo lenanong jalo la go rulaganya sešwa ditirelo tsa botsogo go eteletsa pele go boloka matshelo a batho. Pego e tswang kwa lephateng leo e tlhalosa fa dikgwetlho tsa itsholelo e sa iketlang di amile bobe mohama wa botsogo fela la re le tsweletse ka go tla ka ditharabololo ka maiteko a go lepalapana le seemo se mo nakong eno sekgwama sa puso se phaphaletseng. Lephata le tlhalosa fa mangwe mathata a akaretsa sekolo tota sa madi a 1 billion pula e le didikadikega ga dijalo tse di kolotwang dikokelo dingwe tse di ikemetseng ga mmogo le dikhamphani tse di fang lephata leo ditirelo. Lephata la re le tlhaelelwa ke melemo ya malwetse ka go farologana ya akaretsa bolwetse jwa madi a matona, dikankere, bolwetse jwa sukiri, malwetse a matlho, bolwetse jwa khupelo, kgotlholo e tona, bolwetse jwa malwetse a tlhaloganyo gareng ga mangwe ga mmogo le didirisiwa dingwe tse di tlhokagalang thata mo mohameng wa botsogo. Fela lephata le tlhalosa fa le tla tswelela le beile pele kalafi ya tshoganetso ka tsela e ntseng yalo mme le re thulaganyo ya go bona kalafi kwa dipateleng tse di ikemetseng e tla nama yone e segetswe fa thoko ka nakwana. Marekisetso a Transcash and Carry a getse banni ba kanya kwa ga maile a bobela go ikalana kwa khotlaneng ya sebego e lopileng jalo 2.5 million pula. Fa amogela mphoeo mokwaledi wa lephata la botsogo Professor o a tlhokwa Nkomazana o tlhalositse fa kokelano eo e tla thusa ka go isa ditlamelo tsa botsogo ko banning ba kgaolo eo ya gangwaketse. Monjadi Mokibelo o na le ko Tiro ya go aga kokelano e sa di simolotse ka kgwedi ya Lwetse ngwa go hitileng mme e wetse monongwaga ka kgwedi ya Seetebosigo e le nngwe ya maitamo a dikhamphane tse di ikemetseng a go thabolla matshelo a setšhaba mme seo se nyalana la puso a go isa ditamelo tsa botsogo mo thoko setšhabeng ga mmogo le go sireletsa setšhaba mo malwetseng. Tota se se tona hela ke go isa malebo re le Ministry wa botsogo our aim or the reason why we exist really re le lephata la botsogo re itamile go thomisa gore Batswana ba amogela ditamelo tsa botsogo tse di maleba e bile di nonohile re le banwe ke dikgwetho di le mmalwa re le lephata mese ke maiteko a mante go tswa kwa lebenteleng la Transcash and Carry gore manokeng to help us meet and deal some of our constraints. We are very grateful. And so we are once more to say we are really grateful to Transcash and Carry.
maiteko a dirilweng ke ba Cash and Carry a bo a tsamaisana le sekano sa bone sa go tokafatsa matshelo a batho ba ba direlang kgwebo ga go bone. I am proud to report that the clinic remained operational throughout the construction, a testament to careful coordination and the dedication of everyone involved. Today, just over a year later, e mototo go tlhalosa gore sepatala se sa go rra sebego se setse se hedile mme go rola semmuso sepatala se go kgonagetse ka tirisano mmogo ya rona re le ba trans le ba lephata la botsogo. Shared responsibility. This clinic is a reflection of what we can accomplish when government and private sectors work together. On behalf of the ministry, on behalf of the council. Mo boemong jwa lephata la me le dikgaolo le tsa ngwao, council morahi le dikgosi tsa kanye re mototo go amogela mpho e mme ke le tlhomamisa gore re ta itlhokomela hela thata go ka tswella etamela mo go nonegileng banni ba motse wa kanye. We equip the building so that it can be used by the Kanya residents. Kokelwana e na le ditamelo di akaretsa di ofisi tsa ikwedisetso balwetse ha ba ta go itekudisa ha ba hapisiwang le ha ba kentelwang teng ha ba thathobelwa malwetse ga mmogo le ha ba tshegetswang teng go bona dithuso tsa potako ga mmogo le go go bolokelwa melemo teng. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Wetso di kgang tsa rona tsa nako ya bosupa ntse di tsweletse mo tshokologong eno fa bua le Botswana Television le lekalana la dikgang mme ga dikgang tota wa tsa kgwebo re Victor Batweng a re lefatshe leno le tshwanetse go ikagela di-company tse dintsi tse di rethatsang ditemane mono gae gore le tle le kgone go nna le dipoelo tse di botoka. Se se tla morago ga gore lefatshe la Amerika le tsenya lekgetho la 15% mo dithotong tse di tswang kwa mafatsheng a le 12 mo kgaolong ya Afrika go akarediwa la Botswana. Mme ga dikgang Batweng o tlhalositse fa phetogo ena le ditlamorago mo thekisong ya ditemane tsa lefatshe le ka ebile lefatshe la Botswana le rekisetsa bontsi jwa ditemane tsa lone tse di sa rethadiwang kwa go la India le lone le rethatsang pele le ka direkisa lefatshe la Amerika. Lefatshe la India lone le tla kgethisiwa jalo 25% mme se ama jalo dipoelo tsa ditemane tsa lefatshe leno. Ha o ka ela thoko tsone tse di policy ke tsone tse di tswang gone mo bo 680 o buang ka ene from the Diamond Park. So is so we need something that is massive. In fact, we could even create, if we want to go big, now we are at a point where we have to decide whether we still want to go with this precious stone and relieve elsewhere. But if we still want to camp money, we would have to go big and even create an entire city diamond polishing because it's rough. Re batsa mafatshe a sele di tlhaselo tsa bošeng tsa batlhapani kwa bokone jwa Mozambique kwa kgaolong ya Cabo Delgado di bakile gore diketekete tsa batho ba tshabe kwa magaeng a bone. Lekalana le kgotla la ditšhaba le le itebagantseng le tsa dithuso le supile fa batho tshwarelo le supile fa batho ba feta 46,667 ba tshabile kwa magaeng a bone fa e sale kgwedi ya Phukwi. Lekalana le go gape le tlhalotsa fa e sale kgwedi ya Ferikgong batho ba feta 95,000 ba tshabile kwa kgaolong ya Cabo Delgado ntateng ya go sa sireletsega ga matshelo a bone. Wetso ga re tswelela Tautona wa Afrika Borwa Cyril Matamela Ramaphosa o kadile le koketsego ya lekgetho la dithoto le lepegilweng le hatsela gabo le pego jalo ke la Amerika supa fa kotlhao e le bosetlhogo ka jalo go le botlhokwa gore lefatshe la Afrika Borwa le tlhomamise gore ga le kokonelo bobe ke koketsego eo. Koketsego ya 30% mo makgetong a dithoto tse di tswang Afrika Borwa ke yone e kwa godimo go gaisa mo mafatsheng a borwa jwa Afrika. Mme ebile seemo se se ka nna sa baka tatlhegelo ya ditiro mo bathong ba feta dikete di le 30,000. Makgetho a ta kokonela thata mohama wa temothuo wa dikoloi le diaparo. Matona a puso Afrika Borwa ba supile fa ba sa itumelele tshwetso e tserweng ke lefatshe la Amerika segolo jang ba lebile gore dithoto tsa lefatshe leo le tse di rekisiwang kwa Amerika ga di phadisane le tsa Amerika ka ebile di helela mo seatleng fa go tshwantshangwa le tse lefatshe la Afrika Borwa le di rekang kwa mafatsheng a sele.
South Africa is confronted by the immediate and damaging punitive tariffs announced by the United States. While we must act with urgency and purpose to limit the impact of these very punitive tariffs, we must also undertake measures to ensure the resilience of our economy and exports into the future. We will continue our engagements with the United States with a view of normalizing trade relations and generally strengthen bilateral relations. Ra go ha jalo re a go hukeletsa dikgang tsa metshameko me mororre Thato Khosimore o gona efa. Ke a go leboga jalo Benson Phuthego matlametla modisa ke go di gorosa mme ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana tonight sa nako ya BOSUPA pego e go setlhoeng lekoko la batho ba le batlhano go tswa kwa lekgotleng la World Athletics le go rogile mosong ono mono ga borone go tla go lekola gore dipaakanyo tsa go tshegetsa World Relays mo ngwageng o tlang di tsweletse jang. Malatsing a mabedi a latelang lekoko leo le ya go etela mafelo a botlhokwa jaaka lebala legolo la setšhaba le leng lone le yang go tshegetsa kgaisanyo eo ya mabelo le dihotele tse baeng le batabogi ba tla bo ba nna teng. Lekoko leo gape le tla nna le dipuisano le komiti e rulaganyetsang kgaisanyo eo ke gore Local Organizing Committee go arogana ditsholofelo tsa bone. Go tshegediwa ga World Relays mo lefatsheng leno ke ditso tse dikgolo jaaka Botswana e tla bo e le lefatshe la ntlha mo kgaolong ya Africa go tshegetsa kgaisanyo ya selebego seo. We are going to look at the stadium, of course, where the competition will take place, but also at the other official venues. We will have to inspect all the hotels and all the places where we will have like our social events, let's say. So it's a very, very important visit for us. Re ya go etela lebala legolo la setšhaba kwa go tla bong go tshegeditswe mabelo teng. Re tla ya go bona le dihotele tse baeng le batabogi ba tla bong ba nna teng. Loeto le le botlhokwa thata ka jaana re batla go bona gore ipaakanyo ya Botswana e tsweletse jang. Not only World Athletics events, these are the events that we are doing together with the LOC. So we cannot host the event without the help, of course, of the host city and of the host country. So it's like a constant collaboration and it's a 50-50 effort. So that's why we need to make sure that we are going to put the same amount of effort and that everything will be well taken care of. The delegation is here for a site visit. At 1 o'clock, we are starting a meeting. Ra go nna le bokopano jo lekoko le tla rorelang gore ba solofetse mo go rona le rona re tla ba itsisi ka ipaakanyo ya rona. The LOC, then after that at around 3:30 we'll be moving to the National Stadium. The first thing is that after their presentation, the LOC will present their preparation, how far they have been up to now and what they are expecting to do in the next few months. Then thereafter at 3:30 we'll be moving to the National Stadium. Following morning at 9 they start to visit the accommodation. Ka nako ya gompieno lebala legolo la setšhaba le a baakangwa ebile re solofetse gore le tla bo le siame ngwaga ono o fela. Broadcast, hotel, every sector will be having its hotel. Media will be having its hotel. They are going to continue visiting the hotels because even at the hotels, it's not only about accommodation. There must be meeting rooms. Let's say, for instance, at the Athletes Hotel, you need to have the physio room, doctor's room. The National Stadium, as we speak, the contractor is on site. And we're expecting it to the contractor to hand us the competition venue by December.
Re sa le fo company ya Halfway Toyota Motors Group e direlang kwa Maung ya betse komiti e rulaganyetsa mabelo a World Athletics Relays ga borone 2026 dikoloi tse tharo mo moletlong o neng o tshegeditswe maabane kwa lebaneng legolo la setšhaba mono ga borone. Company eo e dumela fa dikoloi tseo di tla tlhofafaletsa komiti eo tiro ya go rulaganyetsa kgaisanyo eo e tla tshegediwang mono ga borone ka kgwedi ya Motsheganong ngwaga o tlang. Seofatso Malepa. Modulasetilo wa Botswana National Sports Commission Marumo Morule wa kgoletse khamphane ya Halfway Toyota go bona go le matshwanedi go nna komponi ya ntlha go rotloetsa dikgaisano tsa World Relays tse tla boela ntlha di tshwarela mo kgaolong ya Afrika. We are hosting a global event that will bring together top athletes from around the world, and we need the support of partners like Halfway Toyota to make it a success. Partnerships of this nature are what we need as a matter of agency because time is not on our side. We have less than 271 days left before the competition. 271 is not a lot of time. Therefore, at this juncture, I will still urge the NOC to leave no stone unturned and to cast their net far and wide in ensuring that they seek not only the support, financial support, but any other support that they can get to ensure that we are well prepared to host this event. Faro la thutetso eo ya dikoloi tse tharo semmuso Ryan Gopla yo e le mookamedi wa Halfway Toyota Motors Group o tlhalositse fa khamphane ya gagwe e ipela go nna karolo ya mabelo a tla dirang ditso mono gae. O tsweletse a re ba solofela fa go nna teng ga dikoloi tse go tla tlhofofaletsa lekoko le le rulaganyetsa dikgaisano tseo tiro. Mo godimo ga mo Gopla o tlhalositse fa ithaopa gore thuso e pefela e lekoko le ka e tlhokang e amana le dikoloi kana kitso tsa gagwe o tla nna teng go ngathogana le bone sa se itseng. For us, this is a no-brainer. The President asked us to be part of Triple Ps, where public and private partnerships is critical for the growth of the economy. We've answered that call, and this is a small contribution from our side to take this country forward. On a call on each and every company out there, all private companies, time for petty politics are over. Let's take hands. Let's create an event, the World Athletics Relays Gaborone 2026, and give the world something to see, to talk about. Come and experience our country, because it will be big for our tourism, it will be big for everything in our country. Let's push forward and let's make this something very special for all the people around the world. Koloi tse tharo tse khamphane ya Halfway Toyota Motors di abetseng ba World Athletics Relays ga borone 2026 di akarisa Toyota Fortuner, Toyota Starlet ga mmogo le kombi ya modiro wa Toyota e yone e solofetseng go tsenngwa mo tirisong ka lwetseng monongwaga. Tshegofatso Malepa, Btv Sport, ga borone. Me fa re tswelela ditlhopha tsa setšhaba tsa basketball tsa basimane le basetsana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga tse di lesome le bofera bongwe di le tse di gorogile go tswa kwa Kigali, Rwanda kwa di neng di phadisana mo kgaisanyong ya monongwaga ya Giants of Africa Festival. Victoria Dakin ka pego. Kgaisano eo e ne e golagantse ditlhopha tsa basketball di le 20 go tswa mo mafatsheng a le 40. Setlhopha sa Botswana sa basimane se se neng se akaretsa batshameki ba fera bobedi se ne se golagantswe le ditlhopha tsa Ivory Coast, Senegal, South Sudan le Benin mo Pool D mme sa latlhegelwa mo metshamekong ya sone yotlhe. Mokatisi wa setlhopha seo Marua Pula Mosenyane a re le fa ba sa dira jaaka ba ne ba eleditse ba ithutile go le gontsi mo metshamekong eo mo go ka ba thusang gore ba ipaakanyetse kgaisano ya ngwaga o tlang. Giants of Africa ya molemo ke mofenyi mme fela se se tona se re se ithutileng ke gore motshameko wa basketball gore o kgone gore o tshameke ga o ka ke wa itshidila malatsi a mabedi o boro ka ya go compete o batla nako e ntsi thata le bona bana ba rona ba tshameka metshameko e mennyane thata mo leking ya rona ha ne re ka oketsa selo sa metshameko e ba tshamekang mo ka setlha ke gone ne re dumela gore ba ka nna le maitemogelo a tseneletseng go kaya di-competition tsa go tshwanetsa jatseng go Africa. I think I'd say it was a learning experience in the fact that as
kgaisano e re file sebaka sa go ithuta go le gontsi re tlhokana le go tshameka metshameko e le mentsi mono gae pharologano ya rona le ditlhopha tse dingwe tsa mafatshe a tshwana le la Senegal le South Sudan ke gore bone ba tshameka metshameko e mentsi mme seo se ba thusa gore ba bopagane sentle mo lebaleng. One thing we have to work on is playing more games. Setlhopha sa basetsana se le sone se neng se agilwe ka batshameki ba fera bobedi se ne se golagantswe le ditlhopha tsa Cameroon, Ethiopia, Morocco le Rwanda mo Pool A. Mo metshamekong e merataro e ba e tshamekileng ba kgone go fenya motshameko o le mongwe kgatlhanong le Somalia ba ba fapa ka dibasekete di le 32 go tse di robang bobedi. I feel like we improved after every single game. We played against some incredibly re ne ra tshameka le ditlhopha tse di mashetla mme re ne ra tokafala ka tshameko mo motshameko mongwe le mongwe o re neng re o tshameka. Mokatisi wa rona o ne a re rotloetsa gore re bereke mmogo re le setlhopha mme popagano eo e ne ya re thusa gore re kgone go fenya motshameko wa bofelo. We ended up winning the last game that we played, which is our consolation game. Kgaisano eo ke bontlhabongwe jwa lenaneo la Botswana Basketball Association ka tshwaragano le Giants of Africa la go tlhabolola batshameki ba ba botlana. Victoria Dakin, Btv Sport, Gaborone. Me kwa bokhutlong re lebatsa kgwele ya dinao mo setlhopha sa SETSWANA Flamingos se re bolotsa kapari e ntšha e nang le bokao le ditso tsa setlhopha seo kwa se tlholegang teng. Kapari eo e dirilweng ke khamphane ya USA Sports Wem ebile e le yone e tla dirisiwang ke the Flame Boys mo pakeng ya 2025-26 e tla jana go setse beke tse pedi fela pele ga liki ya FNBB Premiership e simologa. Bethany Mando ka pego. Morago ga go nna le paka ente ya 2024-2025 e ba feditseng ba le mo maemong a boraro e le lekgetho la bone ba ntse ba phadisana mo ligeng e kgolwane modulasetilo wa SETSWANA Flamingos Tirelo Thebe o tlhalositse fa go re bolela kapari e nako e santse e le teng go supa maikemisetso a gore ba ipaakanyeditse paka e ntšha. Ke a ka re boloditse letsholo re boloditse ntwa gore basimane ba ya go tlhabana ngwaga ke ngwaga wa rona o e leng gore kwa katlego re batla gore re tise trophy moso setlhopha sa rona kana tota ga o ka lebelela ke team e leng gore re tswa kgakala le yone e setse na le 4 years ba ntse ba tshameka mmogo so se re bereketse ka gore go na le continuity ke sone se o bona gompieno re sa tisa batshameki bape ba bantsi mo sethopheng gore re bona gore ga ba setseng ba le teng ba setse le gore ba lomagane tota mo go tseneletse mme re ne re thiba diphata ga le ga e leng gore re ne re bona go le botlhokwa thata gore re baakanyetse gore setlhopha se kgone go compete at the highest level. Re na le Segolame Boy from Township Rollers, re na le Boyo le China from Matebele, re na le Norman Motswagole, a young boy who is very talented, 18-year-old. Re ta tsweledisa ha ne re togetse te last season go tsa ha go isa ko pele gore le re kgone go bona sengwe se tile ka kwana le diplara tsa rona I think gore di ready. The Flame Boys ga ba fetola mebala ya kapari ka jana ba tla dirisa mebala e mehibidu fa ba le mogae le botala fa ba tshameka kwa ntle le fa go ntse jalo kapari e tokafaditse gore e nne le bokao jwa ditso tsa setlhopha. Di-design tsa gompieno di a bua kitele re jena le ka ha e tlhalosang ka te but how le kgakala you can't notice it but how le haufi ta bona hona le di other shades tse di describang ka so ka those flamingos kana ha kulela di flamingo kana ra ke re bua ka tsone dinonyane tse le yone the e blue yele le yone na le ka ha e tlhalosang ka teng ka makhadi ya le ka depends tsele ka dintseng ka teng but when you are far you can't see them but the more you come closer that's when o kgona go bona di features tse di mo kiteng. Mo godimo ga mo ditlhopha tse di potana tsa under 15 le under 17 ga mmogo le tsa bomme le tsone di akareditswe mo kapareng ya paka e ntšha. Setlhopha sa SETSWANA Flamingos se thankgolola paka e ntšha ka go amogela sa VTM kwa lebaleng la sone la SOA Council Stadium kgwedi eno e le 16. Bethany Mando, BTV Sport, SOA. Metshameko tsa nako ya bosupa e le tsa Botswana Tonight re di ba khutlo gone fa re kgata motlhala re lebetseneng di digwaga kwa pele. Rua khomo ba ba eletsang gore dikgomo tsa bone di tlhabelwa mmaraka wa Europa ba rotloediwa go ikwadisa. Banana ba Mokwena kwa Molepolole ba rotloediwa go nna le seabe mo ntweng kgatlhanong le kgokgontsho ya bong.
lefatshe la Amerika le pega la Afrika Borwa kgaitiso dithoto ya 30% mo dithotong dingwe. Wetso o ne di le kalo ga go di hela re tabora kwela ka go batepoloapi go utlwa ka maemo a bosa kagiso ya modimo e nne le lona lo lotlhe. Dumelang bagaetsong ka mogela ka seemo sa lapse se se rang ke nna Mpho Ishadara go tlotse go apogile go ikutlwa tsa go le bothito mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme ebile le mo nako ya gompieno go santse go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ko ntleng ga mafelo mangwe a mo borwa ja kgaolo ya kgalagadi ko e le gore go bonala maru mme ebile santse re soletse gore a re ne setse pula ya diphefo le dikgadi mo mafelong mangwe a kgaolo yone ya borwa ja kgalagadi mme fa re lebelela mo tsatsi la ka moso gone setse gore be go thibile ko kgaolong ya kgalagadi go thibile ka bontlhabongwe ko dikgaolo tsa gantsi le borwa fa ko dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng le kone gone setse gore go bona le dibata tsa maru dikgaolo tse dingwe ka bontsi gone setse gore go tlhole go apogile mo mosong gone setse gore go pakele go itlwa tsa go le tsididi lefatshe leno ka bophara ka selekana sa boraro ko jwaneng Good Hope le Francistown go kwa bosupa mafelong ka bontsi a kgaolo ya gantsi Nghabe le Suapen mme fa re lebela mo tshokolo gone setse gore go tlhole go itlwa tsa go le tsididi thata ko dikgaolo tsa gantsi kgalagadi le borwa ka selekana sa 14 mafelong ka bontsi a kgaolo ya kgalagadi 15 mafelong ka bontsi a kgaolo ya borwa le 16 mafelong ka bontsi a kgaolo ya gantsi dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatlheng le kwene gone setse gore go tlhole go itlwa tsa go le tsididi ka selekana sa 20 mo toropo kgolo Gaborone le Oliphant Street le 20 le Motsoko le Phep dikgaolo tsa Nghabe le gare gone setse gore go tlhole go itlwa tsa go le tsiditshana kgotsa mololo ka selekana sa 23 ko Gumare le Maung go kwa 25 mafelong ka bontsi a kgaolo ya legare dikgaolo tsa Tšhobe le Bokone botlhaba gone setse gore go tlhole go itlwa tsa go le bothito ka selekana sa 27 ko Francistown 20 boferabedi ko Pandamatenga le 21 ko Kasane mme fa re lebela toropo tse di mo borwa ja Afrika ka tsatsi la ka moso setse gore go thibile ka bontlhabongwe ko Cape Town le Manzini fa ko Upington le Cebega gone setse gore go bona le dibata tsa maru setse gore go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ko Johannesburg fa ko Maseri gone setse gore go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgading setse gore go thibile ka bontlhabongwe ko Antananarivo fa ko Beira Harare le Lusaka gone setse gore go apogile ka selekana sa 23 ko Harare setse gore go bona le dibata tsa maru ko Windhoek ka selekana sa mogote sa 14 re ntse re tsweletse mo toropo tse di mo borwa ja Afrika setse gore go apogile ko Kinshasa go bona le dibata tza maru ko Luanda le Dar es Salaam fa ko Blantyre gone setse gore go tlhole go thibile ka bontlhabong wetsone ke go tshwaretse go lekala go tswa tepoloapi go tla re kopana matsatsi la ka moso boroko Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you are abused.